Kajing jubol, kajing jabok, jang kawa Umkhrah bat kawa Umsyrpi, kabaskri ka sroi slong kalong ke balapalat haduk kata-kata. Kani kajing jabok jang ki kadai na kajing klem ako, kajing tamti tamjat jang gibre gubumdon kajing sungu, ya kajing syakri jang kani kawa bat kila penlong kum ke dustbin ban berat jabok. Kajing jabok kini giwa kelabu jing gido umdok bandang la bandang syong ban sa ban im namal kamdon Shuh kajing im hapok kani kawa. Wat ki Dohthli ru gi bajula ban im pathar ha kanu na kawa ka batengit handai ha kini giwa kimla Shuh ban im. Member Secretary Umkhrah State Pollution Control Board Dr. G.H. Shermang long bakawa Umkhrah bakawa Umsyrpi gidai ba don pa ha ka OA Ndrew nhiều lai ni ka original application usnem aja khatra jong ka National Green Tribunal NGT hak ba benta yakni giwa kum gi bajabo tam khar. Dr. G.H. Shermang long ba kajing penjabo ka bakongsan hakini giwa kadai na kajing wan tu ki ki ja clear plastik ki ja dawai ba ni chemical. Ulong ba kabut ka supej ndai ka kamram ban penkhoj kadai jong ka tanat urban hapo ka jaka ka municipal handai ka urban ka kentaj ba kamdai ka kamram jongka bat kani kadai ka jing ka jing kalong ba jing mi jing teh senda kiwa ka jing tu ki jabo ba klem sange syakini kiwa kibla penlong ye kini kiwa ban pang kreusa ha ka jing jabo klem ju yo kupsu ya kadur kadar ka bakhuj kumbalong hakipor mansua wala ka don ka jing persyang ban penkhuj ye kini kiwa handai kam simla kaladur setia hadu kini kisngi. Kalau dan lupa hapa OA 673 of 2018 jong NGT jaga wak kumbang abne hapa kini OA lah categorize dengan CPCB kini ki wa hadu san kategori priority 1 2 3 4 5 tigi jongi hawa Umkhrah la ni hasor dan Dohthli wa Umsyrpi betka wa Umkhrah tigi ni priority 1 bos polluted priority 5 ke majlis polluted tekan ni kadang ya kita kadang jing persyang na kalin urban affairs na marang ni kababun hi kadai anti sewage dan ni kapanjana ka bami na yen ka batoy na lawar kata kita segi solid BSK plastik ini kita tekalong ka hadu kata-kata nama balai ni kun ki monitoring ba regulatory ni hapan semua dito hani ki kam ke badai ban le hang to hasai jadi hi jong urban hapo area municipal kejinge yang ni kalong sabar no municipal bade ka office urban ki aula kam de jurisdiction ju le se gala ban de ro tan rai igani ga jing bom tan jong ULB ngi dan stom ba kata ngi semua itu ngi sampai report hadu mata kampat dan ke henry ngasngo baki don hi consultation baki export baki le maki baki ngamkan ma pakai ko badi henry dan bagi le i gidi ki trap ini ki punce ki kila persyang ban la henry kidan ki belong ki bocok ki dan katwa ki bom jam henry ga jing persyang kadang don kumpa phiri i daga long ta bang tangong om makan pi la ban indo kha pi la ban i dan re jing lam jang i ro kalam punta ya pada ni ko por ba improve ande teng pada ko por yang seju dan re jing yang ni kalong kat kum jing tru is bor ba kimi man sna gi STP kum chiki jaka ba playing game la man common STP kini kitai terkadang sibuk nak challenges begini ni artat lalu mencuba kimba perkat mentang antara mi ki kisan ni sna hai ni sna na ingin punya apa tikibun isu dan challenges ternyata kaya dengan jeng kristom dan lesi ga besngi ni si i la ya beti